Dobrodošli dragi youtuberi na najveće otkrivanje istine svih vremena. Anđela i Nađa su Illuminati. Zvuči nevjerovatno. Anđela plus Nađa jednako je 10 slova. Illuminati jednako je 10 slova. U imenu Anđela može da se izvuče ime Nađa, što znači da je Anđela zapravo Nađa, samo to krije od ostalog svijeta. To vam se zove teorija zavjere. Imaju preko 150.000 subscribera za veoma malo vremena. Mislite da je to zbog reklama i manipulacije djecom? Ne, nije. To je zbog toga što se Illuminati subscribe-uju i povećavaju broj subova na njihovom kanalu. Istina je otkrivena. Anđela i Nađa su Illuminati. Potvrđeno.